Yes, mahoro y'Imana rero nakomeze kubana nawe ukunda Umutsindo TV aho uri hose rero nkomeza kugushimira ndetse nkomeza no kukubwira ngo merci ku bufatanye rero ukomeje kutugaragariza utwereka kudukunda. Tudatinze rero nje kubabwira inkuru idasanzwe, amakuru rero ari kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru rero avuga ko umusore wari ufite rero ubukwe muri iki cyumweru yatawe muri yombi. Uyu musore rero araziriki, umusore rero mu karere ka Nyanza, umusore rero witeguraga ubukwe ndetse bubura iminsi igera kuri 5 ngo bube, yatawe rero muri yombi akekwaho gusambanya umwana. Yes, mu mpera rero z'iki cyumweru gishize weekend nibwo uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 23 yatawe rero muri yombi. Afungiye rero kuri station ya RIB ya Nkomero, we rero akaba avuka mu kagari ka Manga mu murenge wa Mukingo, aho rero akaba ari mu karere ka Nyanza. Yes, yafunzwe rero mu gihe yiteguraga gukora ubukwe ku wa kane rero tariki ya 29 Mutarama 2026, nk'uko rero umwe mu baturage wakurikiranye aya makuru rero yabwiye itangazamakuru. Uyu muturage rero akaba avuga ko uyu wafunzwe yabyaranye rero n'umwana w'imyaka 15, ati cyakora rero umwana wavutse ubu amaze kugira imyaka 5 ndetse ariga muri ECD. Yes, uriya rero utuye muri kariya gace yadutangarije ko rero umwana yabyaye afite imyaka 15, ariko ubu nta kibazo afite, ahubwo rero yatangije inzira zo kuyoboka RIB ayisaba ko bafungura uwo babyaranye. We ngo abona rero nta mpamvu ihari yo kumufunga, ati kugira ngo rero uriya ufunzwe akomeze rero inzira ye yo gukora ubukwe, n'uwo rero yishimiye dore ko atazabana n'uriya mukobwa babyaranye. Yes, uriya musore rero yabanje kwanga umwana, ariko umwe mu mishinga ifasha abana rero babyariye iwabo usabura rero uriya mukobwa kuvuga amazina ya se. Umwana rero ngo yandikwa mw'irangamwimerere, birarangira. Nyuma rero y'igihe nibwo yabonye polisi na RIB baza rero gutwara uriya musore witeguraga ubukwe, niko rero kumufunga nanu. Yes, uriya rero ufunzwe aramutse afunguwe hagendewe ko uwatewe inda yamusabiye imbabazi, byaba rero bibaye irengayobora, kuko rero icyaha cyo gusambanya umwana kiri mu byaha bidasaza kandi rero n'icyungwa kuko kiri mu rwego rw'ibyaha by'ubugome. Ngayo ngo nshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere kandi mu nkundire simite ngenda nababwiye kuri iyi nkuru ya dosiye ya Dr. Irakiza Benjamin, yaregewe rero urukiko. Uyu rero ni wa wundi waryamanaga n'amasugi bafite amabere ashinze. Yes, dosiye rero ya Dr. Irakiza Benjamin irimo rero byinshi abakunda rero inkuru zo mu butabera bakwiye rero kumenya. Ni ndende cyane, ariko urebye hari rero abakobwa bari muri iyo dosiye akurikiranyweho rero gusambanya, akabishyura rero guhera ku mafaranga 40,000 kugera rero ku mafaranga 100,000. Yes, Dr. rero Irakiza Benjamin yasabaga ko ashyikirizwa abakobwa b'abangavu b'abanyeshuri rero bakiri amasugi bitihise bakaba barasambanye inshuro imwe gusa. Ikindi kandi rero bagasabwa kuba bafite amabere ashinze. Aba bari rero bari muri iyi dosiye bavutse rero mu myaka igiye itandukanye. Hari uwavutse muri 2009, uwo muri 2007, uwo muri 2008 ndetse n'uwo muri 2005. Amazina rero yabo muri iyi nkuru ntabwo turi buyavuge, bitewe rero nuko amategeko arengera abakoreweho icyaha atabitwemerera. Dr. rero Irakiza Benjamin, umurezi, umwarimu muri kaminuza rero y'u Rwanda ishami rya CST, kuri ubu rero ari mu myiteguro yo kwitaba urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kugira ngo aburane kwifungwa n'ifungurwa rero by'agateganyo. Ntabwo rero bizwi neza niba yarashatse rero abamwunganira, ariko rero igihari nuko dosiye ye yamaze rero kuregerwa urukiko rero, bityo hakaba rero hasigaye kuba yahabwa itariki akitaba iburana.
Yes, duteye rero kwijisho bimwe mu byaha akurikiranweho bigeze rero kuri bine. Icyambere rero ni icyaha cyo gucura umugambi rero wo gukora icyaha cyo gusambanya umwana. Icya kabiri rero ni icyaha cyo gushakisha inyungu mu mibonano mpuzabitsina. Yundi ni icyaha cyo gukoresha rero imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo inkuru, amakuru, ibintu bigiye bitandukanye bibera kuri iyi channel y'Umutsindo TV nibijye bigucika. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash. Imana ibarinde. Ciao ciao.